laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. كان الله عز وجل وجعلوا أي الكفار ودي كم بيدو هفرا بينه حق مكو كانكو الله جل وعلا وبين الجنة كنما إيديدو جناجي نسبا دمب وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. المراد بالجنة هنا إمام القرطبي بماكي رحمة الله عليه كتفسير مأبه وند أكثر المفسرين على أن المراد بالجنة هنا الملائكة. بماكي بربدود دبن إكرمكو بتفسير بن كياري وند كفاندرا جن أودو نكو أودو آية كملائكة ببه. karmokoɓe ɓe maaki wonde ko addi haa kamɓe ɓeeɗo malaikaɓe ɓe wi'aɗo jinna wali annahum khalqun ghaibun anna, sabu tawde kamɓe malaikaɓen ko ɓe tagore allahu tabaraka wa ta'ala nde tawata ko wirninde e meɗen nde en renta. andi ko ɗum ɗon woni sabu haa jinnaji ɗin e hoore majje ɗi inna jinna, sabu tawde ko ɗi tagore nde allahu jalla wa ala o tagi kanko allahu subhanahu wa ta'ala o wirni nde e meɗe wano o wiri noon innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. o wi iblisu alayhi la'na kanko e gorol makko ngol woni ɗiɗo jinnaji hiɓe yi'a en e nokku ka tawata enen ɓeeɗo yimɓe en alaaɗi e yi'ude. sabu ɗum kadi wani ha aljaninu summiya aljanina fi batni ummihi li'annahu fi halatihi ghaib anil absar. ɗum ɗo ɓikkun kun tawata ko wonkun ka teege biro muɗum oɗo neɗɗanke sanga ka o feƴƴi ɗum kanko neɗɗo on o iwi toɓɓere maniyu o ari o woni heɗɗere ƴiƴan o feƴƴi ɗon o ari o woni hoyre tew o aroy ha wonki ki soora e makko kanko neɗɗanke on o sati o wiye aljanin. o wira janin sabu honɗum kermo koɓɓe maaki sabu tawde emo wirni ka o woni nder ton o yi'atake ka yaasiga enen ka yaasiga en renta. idan o wasi jom meɗen tabaraka wa ta'ala tigi o janti fi muɗum o jantani en noon fi annabi ibrahima alayhi salatu wassalam o wi falamma janna alayhi lleylu ra'a kawkaban qala hada rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin. falamma janna alayhi lleylu ana muɗum tuma nde niɓɓituno e dow maɓɓe kamɓe annabi ibrahima alayhi salatu wassalam oɗo jemma. kamɓe karmokoɓe yaaruɓe ngol ɗon konngol ɓe maaki wonde ko malaikaɓe woni ko faandaɗo aljinna. ɓe holli wonde sabu ko addi ha malaikaɓe ɓe wi'a jinna e oɗo nokku ko sabu tawde ko ɓe wirniɓe e meɗe. ɓe maaki aktharul mufassirin ko ɗum woni ko yaari. jon noon si tawi hawri en ƴetti ngol ɗon fero wa ja'alu kamɓe heferaɓɓen ɓe waɗi baynahu hakkunde makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala wa baynal jinnati e jinnaji ɗin nasaban dambe. ɓe wi'i wonde ma'ana on ɗon wa ja'alu baynahu wa baynal jinnati nasaban mana kanko allahu tabaraka wa ta'ala ɓe waɗi hakkunde makko e jinnaji ɗin ko fanda e jinnaji ɗin ɗo ko malaikaɓe
idan ɓe waɗi hakkunde makko kanko allahu azza wa jalla e malaika ɓen nasaban dambe ay ɓe darike ɓe wi'i wonde malaika ɓen ko ɓe banatullah, malaika ɓen ko ɓiɓɓe makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala, idan ko ɓe hawtuɓe leñol ko waɗi noon ko ɓe ɓiɓɓe makko kanko subhanahu wa ta'ala. karmo ko ɓe go yaari wonde almuradu bil jinnati hona ko aljinna, ko faanda kon ɗo e jinnaji ɗin ko jinnaji ɗin tigi. imam mujahid e hoore muɗum ɓe mari konngol ɗiɗi, ɓe mari konngol ngol ɓe maaki e konngol aranongol almuradu bil jinnati ko almalaika, konngol maɓɓe ɗimmol goo almuradu bil jinnati ko aljinna. wa ja'alu kamɓe ɓeeɗo heferaɓe ɓe waɗi baynahu hakkunde makko kanko allahu wa bayna aljinnati e jinnaji ɗin nasaban, ma'ana nasabu on ɗo ko sihran bi ma'ana eyrugol, ay ɓe waɗi hakkunde makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala e jinnaji ɗin eyrugol. ɓe wi wonde kanko allahu azza wa jalla tazawwaja bi jinniyatin fatawalladat lahu almalaikata inatha, ɓe ndi wo allahu azza wa jalla o jombu jinnaru deyru, ndun jinnaru ɗon ndu jibinanimo ɓeeɗo malaikaɓe ɓe woni ɓiɓɓe ɓe tawata ko ɓiɓɓe rewɓe. ɗon haray nasaban on ma'ana muɗum ko sihran. kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi walaqad alimatil jinnatu, o wi mi wondi pellet gomɗi jinnaji ɗin ɗi andi innahum wonde no kamɗi jinnaji ɗin la muhdarun. ɗum waɗi sen ndaari ɗum ɗon moƴƴa en taway ko ɓuri sellude kon almuradu bil jinnati huna ko aljinna, ko faanda kon e jinna on ɗo ko jinnaji ɗin tigi. wannon kanko allahu tabaraka wa ta'ala e nder cortewol ngol fop kala ka o janti fiila muhdarun hara yuridu bidhalika al'adab, ko o faandori ɗum ko lekkere. waɗi karmo ko ɓe yaaruɓe gonɗon sengo no jeeya e dalilaji maɓɓe ɗi ɓe dallinori moƴƴa ko ko hikkiɗo. allahu wi walaqad alimatil jinnatu, o wi gomɗi ɗiɗo jinnaji ɗi andi innahum wonde kandi jinnaji ɗin ko pellet la muhdaruna ko ɗi tawoyteɗi ka nder lette makko kanko allahu azza wa jalla, woni ka giiteli makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala. ɗum kadi na jinnaji ɗin fo oɗo waɗi si o ittintini yeeso gawi illa ibadallahi almukhlasin, si wona ɗin jinnaji ɗi tawata ko ɗi jiyaɗi allahu tabaraka wa ta'ala laɓɓinaɗi rewnoɗi mo ɗin kanko subhanahu wa ta'ala. e andi ɗum ɗo ko amrun la yaliqu bil malaika, wi'atake malaika ɓen wonde walaqad alimatil malaikatu innahum la muhdaruna illa ibadallahi almukhlasin. wannon almalaikatu kulluhum koɓe mukhlasun, ɓe dendangal maɓɓe koɓe laɓɓinaɓe. allahu tabaraka wa ta'ala kanko wi'en wonde ɓen malaikaɓe makko ɗon ɓe mawnintinanaki mo hay e hunde, ɓe mawnintinanaki mo kanko allahu tabaraka wa ta'ala hay e hunde. o holli e wonde ɓe yeddatamo hay e hunde, ɓe lundotako mo kanko allahu jalla wa ala, kala ko yamiri ɓe ko ɗum woni ko ɓe watta. idan ɓeɗo ɓe allahu subhanahu wa ta'ala o siforini, o ɓanginiri alhaali maɓɓe ni, konno ɓeɗo sendidirirte inne ɓeeɗa ko ɓe ibadallahi almukhlasina, ɓeeɗa wanaɓe ɗum la. malaika ɓen kamɓe ɓe dendaningal maɓɓe la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kanko tigi wi la yasbiqunahu bil qawli, ɓe adotako mo kanko allahu tabaraka wa ta'ala e konngol tew. idan ɗum ɗo ko feppodiri e muɗum ko jinnaji ɗin e hoore muɗum. o wi subhanallahi senaye wodanimo kanko allahu tabaraka wa ta'ala, ɗum woni laaɓal tabitanimo kanko allahu jalla wa ala amma yasifun, e koko ɓe woni e sifade ɓe baka e makko kanko allahu jalla wa ala. bakugol wonde kanko tabaraka wa ta'ala o jombi jinnaru, ɗum ɗo kanko allahu tabaraka wa ta'ala tanazzaha wa taqaddasa an dhalik, o laaɓi o pottitike ɗum. wannon kanko allahu jalla wa ala kanko tigi wi'en mattakhadha sahibatan wala walada, kanko allahu tabaraka wa ta'ala o jogitaaki ko wiyete kon ɓengu, o jogitaaki ko wiyete kon ɓiɗɗo. jinnaji ɗin e hoore majji nde ɗi gomnini nelaɗon alayhi salatu wassalam kandi tigi ɗi ɗaɓintini ɗum wonde kanko allahu subhanahu wa ta'ala mattakhadha sahibatan wala walada, kanko allahu o jogitaaki ɓengu few, kanko tabaraka wa ta'ala o jogitaaki ɓiɗɗo. idan
konko ɓe wi'ino wonde kanko allahu o jombi jinna sheytanuru jomi meɗen tabaraka wa ta'ala kanko jombugol e hedde makko ko aibun e hedde makko ko naqsun sengo makko kanko allahu ko ayibe e sengo makko ko ɗuytare jonno madama kanko allahu tabaraka wa ta'ala yattasifu bi jami'i sifati alkamal dendaningal sifaji ɗi tawata ko sifaji timmal ɗin kanko allahu jalla wa ala himo sifitori ɗum sifaji makko ɗin fop bi ma'ana ko sifaji ɗi tawata ko sifaji timmugol allahu jalla wa ala la yahtaju ila sahiba o hatonjina kanko allahu jalla wa ala e sonnaɓe ko wona non wi'ugol maɓɓe wonde ɓeɗo malaikaɓe ko ɓe geɗal ɓe allahu tabaraka wa ta'ala ɗum ɗo e hoore muɗum taqaddasa allahu jalla wa ala wa tanazzaha an jom meɗen tabaraka wa ta'ala la yahtaju ila walad o hatonjina e ɓiɗɗo kanko subhanahu wa ta'ala oɗo waɗi so wi wonde wama yambagi lirrahmani an yattakhida walada o wi hananamo kanko allahu nde jogitoto ɓiɗɗo hananamo nde jogitoto ɓiɗɗo ko mari haaju e ɓiɗɗo ko neɗɗo ɗuytiɗo walla tagore nde tawata ko ɗuytinde ko nden mari haaju e ɓiɗɗo jare hay malaikaɓe makko ɓen du ɓen ɗon e hoore muɗum allah azza wa jalla waɗanali ɓe haaju ɓiɗɗo ko mari haaju e ɓiɗɗo ko ɓiɓɓe adama ɓen kañum may jinnaji ɗin e mummunteji ɗin amma kanko allah subhanahu wa ta'ala o hatonjina e ko wiyete ɓiɗɗo haaju makko ala e muɗum o wannon in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rrahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawma alqiyamati fardan fop ko jiyaɓe makko kanko allah azza wa jalla kanko woni rabbu kulli shay'in jeyɗo kala hunde tagi kala hunde laami kala hunde toppiti fiyakoji kala hunde o wi illa ibadallahi oɗo istisna ko jokki ko ga walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhbarun o wi illa siwana ibadallah ɗin jinnaji ɗi tawata ko ɗi jiyaɗi allahu tabaraka wa ta'ala almukhlasina laɓɓinaɗi ɗin ɗum woni fewuɗi ɗin jinnaji ɗi tawata ko fewuɗi ɗin o wi kanko tabaraka wa ta'ala ayɗin non ko ɗi tawata ɗi yataka giiteli makko kanko allahu jalla wa ala jonnon jinnaji fewuɗi ɗin ɗi yataka giiteli amma yaadu majji on ko honto ɗi yata ɗum non ko fama hallu khilafin bayna al ulama wodi maɓɓe yaruɓe wonde jinnaji ɗin kanɗi kadi moƴƴi majji on ɗoftiɗi ɗin ɗi mari jaɓal ka aljanna karmo koɓe go maki o ɗi yata yite ɗi yata aljanna ono sen taskike moƴƴa en daari en teway la shakka kanɗi jinnaji ɗin e hoore majji siɗi ɗoftike ɗi yahay ka aljanna sabu ɗum hun ndeɗo qur'anare en fof hiɗen jaɓi na fimen ene yimɓe tunde tirɗi ka ko fimen ene yimɓe kañumma e jinna kala ka wiyaɗo ya ayyuha alladina amanu ko ene yimɓe ɓen tum na enen idan si innama ya ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyam ko enen e jinnaji ɗum si tawi innama walillahi ala nnasi hijjul beyt ko wannon annas wono imam ibne kathir ɓe ɓanginiri noon no woodi nokkeli goo ka qur'ana tawa almuradu binnasi ko banu adam no ara nokkeli goo almuradu binnasi ko banu adam wal jinn mana albashar wal jinn mathalan si tawi en letti ka tawata ɗon almuradu binnas ko banu adam allahu tabaraka wa ta'ala ka fuɗɗode suratu nisa kanko allahu azza wa jalla o wi ya ayyuha nnasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa ɗon hay siya kon sa dariyata ko yimɓe ɓen faanda annon ko enen woni ko taga e morde adama ko adama woni ko ɓengu muɗum taga itta e muɗum idan siya kon ɗo ya ayyuha nnasu ko enen banu adama fewti ko wona noon kanko allahu azza wa jal o wi ya ayyuha nnasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum 'inda allahi atqakum inna khalaqnakum min dhakarin karmo koɓe go maki min dhakarin wahidin wa huwa adam wa untha wahida wa hiya hawa ɗon kadi ko enen fewti amma nokkeli gono ara tawa almuradu binnasi
وبنو آدم والجن معا مثل مونو الحمد لله الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا كان الله سبحانه وتعالى ويقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ولنن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس دوتون فop ko hoti ko yimbe ben kanyum may jinnaji din faada sengole ga o selli min al jinnati wan nas fami idan haray kandi jinnaji din si tawi dum non taskama don Allah subhanahu wa ta'ala ko jantiga ko fu fodore wonande mo imbe be yawgal al janna e kamba wonande bonnuɓe ɓe yahugol yiite ka jaɓuɗen ɗon wonde jinna cheytanuji ɗin ɗon ɗi yaha yiite oɗon kadi jaɓeten jinnaji moƴƴi ɗin ɗi yahay aljanna kono noon inna allaha la yudi'u ajra almuhsinin allahu azza wa jalla o yeɓata mbarjaari ɓe yimɓe ɓe tawata ko yimɓe moƴƴinɓe golleji ɗi o wi fa innakum pelletno onon ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko shirkayɓe وما تعبدون إدنني قال كون إرودكم كون الله عز وجل ما أنتم عليه أونا لدي أنم قل الله والله تبارك وتعالى بفاتنين إمام القرطبي بماكي ون كم لا يعلم خلافا بين العلماء يعني اختلافا بين العلماء في تفسير هذه الكلمة ما كيركم بأنكم بأن لا نر الحق لكرمكم بأن يفيروا الأولو بفاتنين المراد به هو بمضلين أنا مود أنهم أونال إذن دنيغال كونن يرودكم إمرد إسانا مكونا الله عز وجل أونال إلا والمكم والكمكم الله بفاتنين أي بمضلين ko majjinaybe illa siwana man huwa mutawata salil jahimi ko yahowo kayite jahannama jahimi wonata e majje ana mudum bedo yimbe be tawata ko shirka be ben kambe eden danigal ko be woni rewde e sanamu e ko nande sifanin piiji Allah azza wa jalla o holle be wonde be wonalihi be wawi majjinde hay e goto e lawol makkongol siwana be yimbe be tawata ko natoyebe ke jahim ko ben don tumbe wawata majjinde amma yimbe be tawata min ko jihabi Allahu la inabe men non be wata non jommeden tabaraka wa taala o tajanno dum don hay iblisu alayhi la'ana wa non kanko iblisu alayhi la'ana tigi o girricino dum o wino Allahu tabaraka wa taala wonde la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin إلا عبادك منهم المخلصين كان كتجي إبليس ويتنتين بينهم الوادي سجوم من تبارك وتعالى تجي كان كني أبي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغالين جيا بأمبين أهبتا دولة هوري مقفيو سوانا بأم بتواتكو مجوبة يوتر بباو مانا بأنكو بأنو واواتا مجينة amma jiyaɓe am ɓe tawata ko ɓe mi laɓɓini ɓen ɓen ɗon ko etiɗa wo ko etiɗa a wawata ɓe majjinde ɗum jom menen tabaraka wa ta'ala o ɓangini fiyake ɓeɗo yahud kañumma e nasara anko allahu tabaraka wa ta'ala o wi waddat ta'ifatun min ahli alkitabi law yudillunakum kono wama yudilluna illa anfusahum wama yash'urun o wi wonde ɓeɗo yahudu e nasara heɓike e maɓɓe dente ɗe tawata ɗen non fandunde maɓɓe fof ko si tawi ɓe waway on ittude onon julɓe ɓen e kaɗo diine islam ɓe natta on e keferago ngu tawata ko ngu ɓe woni e muɗum ngu ma haysi ɓe hewtinali on e ngun ɗon ɓe itta on e kaɗo diine islam ɓe naɓa on e majjereji ɗi tata ko majjereji mawnuɗe kono allah azza wa jalla o wi wonde wama yudilluna ɓe majjinta ɓe ala e majjinde illa anfusahum siwana wonkiji maɓɓe wama yash'uruna ɓe ala e sowde ɗum kamɓe ko wannan jiyaɓe allah azza wa jalla jaɓuɓe ɓen jogitade alkitabu wassunna
ɓennon Allah hono ɗettani ɓe garanti goto wawata ɓe majjinde goto wawata majjinde ɓennon الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وبنغو اتني إبليس كتو يهور مودو فيو كانك الله جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين آية قوي إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ko ɓen ɗon o mari doole baynama kanko Allah azza wa jalla ko atti o jantade ɗum ɗon o ittino o riwino doole iblisa e hoore gomɗinɓe ɓen innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun eɗen haray neɗɗo on si o jogitiki alkitabu wassunna kanko neɗɗo on bi idnillah goto watamo majjin oɗon si allahu azza wa jalla o wi en wonne wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim o wi ko honno yeddirton hiɗon janganede alquran hino wondi e mon nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɗum fi zamani hayati amma ba'da mamati hino e moɗon sunna maɓɓe on kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ko honno yeddirton ɗiɗo ɗiɗi ɗo wondi e majji ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم قد ورسنا لنا عليه الصلاة والسلام بماك تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي يدو دي كلمة وجدتي دو على فهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان كلمة وجدتي دو kanko neɗɗo ngo majjeta kono kala selɗo ɗiɗo bila shakkin kanko neɗɗo ngo yoloto few allahu wi illa siwana man huwa on mo tawata kanko salil jahimi ko o natoyowo e ngeɗo yiite jahim wama minna illa lahu maqamun ma'lum no ko konguɗi ɓeɗo ɓe tawata ko malaikaɓe ɓen woni ko allahu jalla wa ala jantani en fi muɗum ɗo e nden elaɗon alayhi salatu wassalam ɓe yewno ka al isra wal mi'raj nde ɓe ƴewno ka asama'uji kamɓe nelaɗon on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum ɗo ko konguɗi ko malaikaɓe ɓe yewtidi e maɓɓe konni woɓɓe go wi wonde ko jibrilu alayhi salatu wassalam makannoɓen e andi nelaɗon alayhi salatu wassalam fewdoɓe yaaduno e jibrilu haa ɓe hewti e nokkure goo tawi nden ɗon nokkure jibrilu alayhi salatu wassalam ɓe newina naaka yawtugol ɗum on sati ɓe makan nelaɗon alayhi salatu wassalam yo nelaɗon on feccu kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe landi jibrilu si tawi hawri ko haa ɗon jaatigijo addata jaatigijo muɗum accamo ɗum on sati kamɓe jibrilu alayhi salatu wassalam ɓe makani nelaɗon alayhi salatu wassalam wonde wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum menen ala e amen hay e goto menen malaika ɓen siwana goto kala no andi ko ha honto woni nokkure makko ne hay e goto susata feƴƴude e nokkure makko ne idan min komi wawma addude ko ha ɗo mi wawata feƴƴude ɗo sati allah azza wa jalla o ɓanti nelaɗon alayhi salatu wassalam o hewtini ɓe ka makko o addime e nokkure nde tawata qablahu ma wasala ila dhalika almakani ahadun min alkhalaiqi wa ba'dahu kadhalika lan yasila ilayhi ahad ko attiɓe hay goto hewtali nden ɗon nokkure ɓaawo maɓɓe kadi hay e goto hewtata e nden ɗon nokkure e tagore allahu azza wa jalla nde fo ay ɓe maki wa ma minna ala e amen hay e goto illa lahu menen malaikaɓen siwana no wodanimo maqamun darorde nde tawata ma'lumun ko andane malaikaɓe ɓe tawata ko wonɓe ɓen ka asama arano ɓe tawata ɓen ko ɗon woni ko ɓe wi'ayo ɓe woni hiɓe andi ko ɗon ɓe wi'ayo ɓe woni wonɓe ɓen ka asama ɗimmo wona non ko ni yaari ha hewtoyi ɓeɗo ɓe tawata ko ɓe hamalatal arsh rondiɓe ɓen arshi allahu tabaraka wa ta'ala on ko wana non ha e ɓeɗo malaikaɓe ɓe tawata ko ɓe khazanatu aljanna aynuɓe ɓen oɗo aljanna maɗum khazanatu jahannam aynuɓe ɓen oɗo jahannam goto kala e maɓɓe lahu maqamun ma'lumun
ɓe maki wa inna no menen dey la nahnu ko menen tigi as-saffuna woni ɓeɗo ɓe tawata ko saffiniɓe e rewgol Allahu tabaraka wa ta'ala. Kamɓe malaika ɓen ɓe waɗi saffeji ɗi tawata ko saffeji molanani heɓe rewa mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala, heɓe janto inde makko kanko Allah azza wa jal. Wodi e maɓɓe ɓen ɗon ko sujjuɓe tun, kamɓe gila ɓe taga ɓe sujjani Allahu tabaraka wa ta'ala, ɓen ɗon ɓe ɓanti koye maɓɓe ne yawmal qiyama. Wodi e maɓɓe ɓen ɗon ko ala halati ruku, kamɓe ko ɓe turi ɓe tu waɗi ruku heɓe jokki ɗon goto kala e maɓɓe alhaali ka woni e muɗum no jantade inde Allah azza wa jal, ɓen ɗon kadi ɓanti koye maɓɓe ne yawmal qiyama. Jonnon ɓeɗon malaikaɓe elaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe makani e wonde ko ardi noon ka hadis Abi Dharrin ɓe maki attati as-sama'u wa huqqa laha anta itta ma fiha mawdi'u isbu'in illa wa alayhi malakun sajid. ɓe maki wonde asama Allahu tabaraka wa ta'ala mana mun asama uji makko ɗi waɗi hito ɗi ŋeƴƴi, ɓe maki no hanani ɗi ŋeƴƴu wannan ala e majji nokku ka ibnu adama wallinta kollum makko gotum illa wa alayhi malakun sajid, si wanano ɗon malaikajo mo tawata ko sujjando Allahu tabaraka wa ta'ala walla malaikajo mo tata ko waɗɗo ruku. ani asama'uji ɗin no heewi tew malaikaɓe ɓe tawata ko rewayɓe mo kanko Allahu jalla wa ala. jonnon no eɓen malaikaɓe no nelaɗon alayhi salatu wassalam makiri ɗon ɓe tawata Allahu azza wa jalla ka o tagunoɓe ɓa o gayniɓe tagune fa sajadu lahu, sujjani mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala, la yarfa'una ru'usahum illa yawma alqiyama, ɓe ɓantata koye maɓɓe ɗen siwana ñalande ɗargal. ɓeɗon no sujjani Allah azza wa jalla yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun, si ɓe ɓantoyi koye maɓɓe ɗen yawma alqiyama ko ɓe adoto wiide subhanaka rabbana ma abadnaka haqqa ibadatik, ɓe wiya sena ye wodanima ko ayo jomi amin menen min rewalima no hanuɗa rewirde no, min rewalima ko ayo jomi no hanuɗa rewirde no. idan oɗo neɗɗo si tewi hawri o taskike sifa ɗum no o taway haqiqatan kanko oɗo ɓiɗɗo adam no hanani mo hatterde hanugol ka o rewa Allahu tabaraka wa ta'ala no Allah azza wa jalla hani rewirde no. ɗum no wari hadis nelaɗo alayhi salatu wassalam ittaɗo e Jabir ibn Samra ɓe maki ñande goo nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yaltuno ɓe tawi ɓe alhadisi fi sahih ɓe maki ala tusaffuna kama tusaffu almalaikatu inda rabbiha. قلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون الصفة كما قال. بما كي ون أني أن صفي نورتا وملائكة بم بصفي نورينك الله عز وجل usati kamɓe sahaba ɓe maki ko honno malaika ɓen saffinori ka Allahu azza wa jalla, ko honno ɓe woni waɗirde saffeji maɓɓe ɗin ton. ɓe maki kamɓe malaika ɓe yutimmuna sufufal uwal, kamɓe saffiji arani ɗin ko ɗin ɗon ɓe timmintata. mana muɗum si tawi ɓe saffinade saffu hay e goto ɓe accata yolde e makko ɓe sinca goɗɗo go, si ɓe ɗetti saffu arano on ɗon ɓe timminaymo si ɓe sincaɗimo, si ɓe ɗetti on ɗon ɓe timminaymo si ɓe vitta. hande kadi saffu gomo tawata ko saffewol tammol fa hakada. kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki wayatarasuna kadi, mana mum hiɓe ɓattodira kadi hattirde ɓattodirgol ka saffeji maɓɓe, ko ɗum ɗon woni no malaika ɓen ɓe saffinorta no. idan ko ɗum ɗon enen julɓe ɓen hanuɗen saffinorde ka julde meɗen. ɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ka hadis Anas ibn Malik radiyallahu anhu ɓe maki atimmu as-saffa al-mutaqaddim ثم الذي يليه بماك فما كان من نقص فليكن في الصف المتأخر. بماك تم من صف أرنو si on ɗon gayni timmude few tawi yolde ala e makko sincon immo, on ɗon gadi timminon mo few si yolde gasi sincon tammo. ɓe maki si ɗuytare heɓoto yolde heɓoto e saffeji moɗon ɗi gonon julɓe ɓen yo wonu ka saffa sakkitorote. no hande a nata e juulirɗe goo ko juulirɗe goɗɗe ɗen no enne ko juulirɗe sunna,
tawa kunte safeji kunte safarano on tu yata ha timma ma ɗimmo on ma tammo ɗin ɗon tan si timmi ɓayde artaɓe ɓawa ɗon ɓe goɗɗo no yaade daro ka soɓɓundu to ɓaya kadi ara inna mi tawtama on ɗon kadi ya daro e mbiya soɓɓundu to goɗɗo goo kadi ara inna ɓeɗo ɗi ɗon non mi alaɓe tawtude saffu on kaka tumbo o wiya yo fuɗɗe ko ɗon mi woni fuɗɗade to daroɗo oya woni to oya woni ɗa oya woni to ko woɓɓe goo ara si ɓe ari ɓe ndaari oya to tawi ko on ɗon ɓuri ɓe walanade ɓe tawtira mo to ndaara kunte jolɗe woɓɓe goo kadi ara sinca saffa goo ɓaawɗo woɓɓe no woni tana on fo taw ko ya wi'uɓe yo ɓe fewnu safa ko ɗum ɗo woni tana on sa wiɓe ɓe fewnu saffa ara no yawa si a hibbi ndiyam wulɗan e hoore maɓɓe hakke ko mettata ɓe no ko tana kamɓe malaika ɓe ɓe saffino to wayatarasuna kadi fima bainahum ɓe notondira hakkundaji maɓɓe neɗɗo ko ɗum sa darki juulugol daro ha feewa yet etoɗa teppe maɗa ɗen fewtinaɗi ka qibla kolli maɗa ɗin ka koyɗe fewtinaɗi ka qibla etoɗa hattirde etagol teppere ma ñamere nden nde feppodira e walbo ma ñamugo teppere ma nanere nden feppodira e walbo ma nanugo goto kala si darori noon yimɓe ɓen kolodira e ka saf kono si tawi hawri a naadidiri koyɗe maɗa ɗen tawi teppere kala no lutodiri e walbo wongo e gonɗon sengo a tampinay ɓe daroduɗaɓe par ce que a fawayɓe kamɓe pasugol koyɗe maɓɓe ɗe naɓaɗe ha e koyɗe maɗa ɗen tawa hande kani kamɓe hoore maɓɓe hiɓe soñji hiɓe ɓitti si tawile kadi a pasi koyɗe maɗen a yaltiniɗe ha teppere kala ɓuri walbo maɗa gon e hoore ɗon kadi ɓeya luttuɓe a lorrayɓe ko honno ɓe wawata darnirde saffeji maɓɓe idan o ya daro fewta ka qibla fewtina teppe maɗa ɗen yani kollima koyɗe ɗin ka qibla etoɗa teppere kala feppodira e walbo maɗa gon si teppere kala feppodiri e walbo maɗa gon ona kadi ari teppere makko nden feppodiri e walbo makko gon o eto holɓudere makko nden e holɓudere maɗa nden feppodira wannoon daragol ka fewnugol saffeji inna cilaturu e cilaturu ɗum ko biɗano ko jiyaɗuge min al bidai wal mukhalafat par ce que si a waɗiri noon a ɓoylay saffa o nelaɗo alayhi salatu wassalam ha hande ɓe fewnirali saffa wiugol cilaturu e cilaturu ɗen fof fotata koyɗe si tawi hawri a waɗi cilaturu e cilaturu si tawi min miɗo ɓurma koyngal teppere juutude an aɗa ti teppere ma ci cilatum ma kon ari a kooli e cilatum an kunno ko honno howru maɗa ndun e walbo maɗa ngon feppodirta e howru an ndun e walbo on o naari en hedde ɓaawo ta e oyano naati oyano yalti par ce que koyɗe meɗen ɗen fotata kono si tawi hawri a koyngal al ngal ko ngal ɓuri koyngal maɗa ngal woɓi maana teppere an nden ko ɓuri teppere maɗa nde wosi a addi holɓundere ma nden e holɓundere an nden feppodiri gelirru an howru an ndun e howru ma ndun feppodira walbo an ngon e walbo ma ngon feppodira yo noon sahaba ɓen kamɓe nde ɓe landano ko honɗum woni no ɓe fewnirayno saffa e zaman nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ɓe maaki ko holɓundere kañumma e ano wiyete howru kañumma e walbo ngon kamɓe ko ɗiɗo ɓe fettodirayno si ɗiɗo feppodiri aɗa elani kono ko muskila mo tata ko kabira jiddan ɓe maki wa inna no menen malaika ɓe la nahnu ko menen tigi almusabbihina woni ɓeɗo ɓe tawata ko almunazzihin karmo ko ɓe go maki maana on ɗo ko attasbih alhaqiqi ɗum woni attanzih o menen woni ɓeɗo jiyaɓe allah azza wa jalla ɓe tawata ko wonɓe subbunginanade mo kanko allahu hara men ala taƴidirde annon ko ɗi joni men sifori yusabbihuna alleyla wannahara la yafturun o wi ɓe subbunginanade mo jemma e ñalorma ɓe ala e taƴude ɓe taƴidirta ɗum few kamɓe oɗo waɗi si Ka'b ɓe maaki wonde ju'ila lahum tasbih kama ju'ila lana an nafas wono waɗirana ɗen noon enen ɓiɓɓe adama ɓen foofugol e andi goɗɗo ɓiɓɓe kikiɗe a fowtako foofugol jemma e ñalorma a fowtako hay siɗa ɗaniɗa foofude malaika ɓen kamɓe kadi ko wiyete kon at-tasbih subbunginanagol allah azza wa jalla janto inde makko ɓe waɗirana ɗum wano waɗirane ɗen noon foofango no andirɗen noon a fofata ɗo ha innami ronki foofugol wonnoon kamɓe kadi ɓe jantota ko inde allahu ha ɓe wiya ɓe ronki wono andirɗa noon a ala tan mo innata ɗo joni yomi fowto foofugol kamɓe kadi ko noon woniri ɓe ala ɗum
وبكرم كوبن بماكي ون وإنا لنحن المسبحون أي وإنا لنحن المصلون ومن ونجولا ما ببن الله تبارك وتعالى كونون أحيانا الصلاة تسمى تسبيحا ساعجيغو وودك جول دندن دويته التسبيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نارجنون كأثر مأبه ببسيني نو إستو تايبه ودي يمبغو بجولي darde didi habe gayni be wonduno go inni ru'yugol be maki law kuntu musabbihan la atmamtu as-salah simillati no ko mi juulayno do nafilo mi timminayno julde no tawi don mi okkama didi kala ka juulete nayi mi wadu didi do woni mi okkama nafilo gol law kuntu musabbihan la atmamtu as-salah e maki si tawi hawri mi latino mi ru'yayno timminayno julde faridane ko non baraji ni buri ruddare Allahu azza wa jalla o wi wa in ko pellet kanu beedo heferabe arabube be latinoke la yaquluna hibe wi ayno ay ko pellet be latinoke ko atti men nelde ma am Muhammad alayhi salatu wassalam e mabbe men tippina nder qur'anare hari la yaquluna hibe wi ayno law anna indana si tawino hawri latiken noka amen do dhikran wajungu tawata min al awwalina ko waju immorngu walla nandungu wajungu tawata ko immorngu e wajuji ko beedo arambe okkakon lakunna min latotono ibadallahi jiyami allahu al mukhlasina be tawata ko labbinabe bentigi mana mudum kambe beedo arabube no jiyano e ko be wi'ayno si tawi hawri Allahu tabaraka wa ta'ala harano koko okki bani Israil addangol be nelabe annababe kanyumma e defte hara dum arno e amen menen la kunna ibadallahi almukhlasin min latotono dey ko min jiyabe Allahu tabaraka wa ta'ala labbinabe tigi kono baadum aribe Allah azza wa jalla nelina laado on sallallahu alayhi wa sallam e mabbe o tippini nder qur'anare e mabbe fakafaru bihi be dari kisam be yeddi ndedo qur'anare jomi me wi kono fasawfa ya'lamun be sati andude joddi e battane den golle de be gollino be ara andude do wadi so wi kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilma al-yaqini latarawunna al-jahima wa thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin بيارو يانودو دum fasawfa ya'lamu anko jom menen tabaraki wa ta'ala o hawjanane o hawja wadi sowi wonne wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inma yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muqti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa Allah wi wata sikkude kanko Allah azza wa jalla mo welsindi ko beedo toñebe woni wadde ko wannon acce do goddo shirka kanko neddo on sanawat adida tamo jokki shirku kadi hara dum e dum mudum kadi himo darade alanan yunkiru wujud Allah jalla wa ala yeso yimbe be fap Allah azza wa jalla accamo do yumhilhu wanen nanam ayay goddo do tawa yashrabul khamra o yaray bere kanko neddo o neba kadi dum ko be tappay dubi cappande joyi ta yashrabuna al khamra e be yarde bere laylan wa naharan be ala nyallal gal be tubbota ko bere Allah azza wa jalla ajabe e nder ko be tubboto bere be ara be yenna nen mabbe be yenna be mabbe rubama be piya nene mabbe be piya be mabbe be lorra kawtal tertobe don harahi monen nani ya goddo tawa kanko neddo o yazni sanawat kathira jiddan duubi hewdi tamo wadde zina jama fo no renti mon non himo andira dum non o andira ma few odo ko neddo mo tata ko zani Allah azza wa jalla yumhilhu himo nennani wi inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar ay Allah azza wa jalla madama kanko mo andi wonde goto men alaka yahasinaka makko awja wa ila Allahi al-masir wa ilayhi an-nushur
وي وند وإليه ترجعون إن فبتك مكة ونكروتك إن فب مينين كدو ونكروتك لنلال عليه الصلاة والسلام بماكي إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلح بماكي الله عز وجل نننا نتونيو واتيا مرندو بيهيو لتاو أنو جوكتون كنو نيند كانكو الله تبارك وتعالى وننجي أنجيادو مكرون ووي بلت أنو نجيادو لا وتاكو مكانكو الله عز وجل ولا وتاكو الله سبحانه وتعالى ووي ولقد ميوندي قمدي سبقت أدتك كلمتنا كونغول أمنغول لعبادنا المرسلين ونن بيدو جيامي أمن بتوتا كونيلا ببن أي بيدو نلا بتوتا كوبمن نلبن كونغول أمنغول أدتني كبه وند إنهم بلت نكمب لهم المنصورون ككمب وني ولتيبه الله عز وجل وفدي بيدو نلابي وند كانكو الله تبارك وتعالى والليب وند نلابي مكو بفط الله عز وجل اترانو بهور مابي ولنو بفط مابي كانكو جومي ميدن كو دونغو وي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ووي منن دي من ولي نلابي أمن بي kanyum ma e be yimbe gomdimbe iwtiri baawo mabbe kan gurdang aduna do e nyande kadi seedebe be daroyto dum woni yawmal qiyamati be do men accirtaabe hoore mabbe men wallaybe kanko Allah tabaaraka wa ta'ala o wadi si o wi kataba Allah la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun aziz o wi kanko Allah azza wa jalla o windi ka lawhil mahfuz wonde makkanko e nelaabe makko be foolay dey be foolay ko dum kala alhaali mo be ardi e mudum be foolay si be hota ka makko kanko subhanahu wa ta'ala be foolay ne be do yimbe heferaabe darino fewti nelaabe makko be kambani zaman kala zaman be wannon Allah azza wa jalla wi wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم كان الله تبارك وتعالى وي ونبيدو هفرا بداري وي إن لا بمأمن on jokka ila yamen ma men yaltino ngeleede amen joomeden tabaraka wa ta'ala awha ilayhim o wahyini e dow mabbe kanko Allah subhanahu wa ta'ala وويل نهلكن الظالمين من محل كي ديدو تونيومي ولا نسكننكم الأرض on sati non men honno ngi hore leydi ndi yotti non nelala men gal hangal timma kala dartido men halkay mo few hetto lawo ngol yotti non nelangal hangal timma no ko fodore nde o foti jomi men no wi wonde wala tahsabanna allaha mukhlifa wa'dihi rusulahu wa tasikkude kanko Allah azza wa jalla o lundoto ahdi ndi o fodi nelaabe makko o dum daru nelaabe be dendangal mabbe ala e mabbe mo tawata o foolano be fooluno fe wanno dartinobe be Allah jalla wa ala halkuno kambe nelaabe be hetti lawol gol be yottini ko be yottinta ko immorde e ko joom meden neliri be ko yeso dum be hoti o dum o wi wala qad mi wondi gomdi sabaqat aditike kalimatuna kongol amengol li ibadina al mursalin wonan ne beedo jiyabe amen nelaabe innahum pelletno kambe de lahumul mansuruna mi wondi ko kambe woni walletebe ben immorde ka amen do wa inna jundana Allah wi ko pellet kadi konu amengun lahumul ghalibuna ko pellet ko ben don woni folaybe be ay maana munum kanko tabaraka wa ta'ala o fodi dido o fodi nelaabe ben o fodi kadi beedo be tawata ko be jundullahi jalla wa ala dum woni ibaduhu المؤمنون ودي سو هاوتندري ويا آية مجانغود الناني وي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد والله إذا نفرم سيتوي هوري أوني نتلو قمدين أوني قمدين قلو وقل جمؤي هاري هالنكدي وتعمام ودي فيها كدينك ما دام الدين بيد الله عز وجل
wana dina kam mapantoɗa ko hoore ma mapantoɗa par ce que dina kan kanka ka yahay koye jungo Allah azza wa jalla ka woni jungo Allah subhanahu wa ta'ala dina ka woni allahu wi wonde yuriduna an yutfi'u nura allahi bi afwahihim wa ya'ba allahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun o wi ɓe no faanda ɗanningol dina makko kan ndeygo makko ngum ɓe ɗanninira konnole maɓɓe ɗe allahu azza wa jalla o wi wa ya'ba allahu no saliɗo illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun e aya go o wi wallahu mutimmu nurihi o timminay kanko allahu kaɗo dina makko nda alkuffar hande sa ndaari ka maɓɓe leyɗe ɗe tawata ko leyɗe hewnoɗe ɗe anndanɗa hoorema juulirɗe alano e muɗum few hande a ndaaray tawa dolle juulirɗe no e ɗelleɗe no ɓe woni ɓiƴirde non julɓe ɓen ko non julɓe ɓe woni ɗuuɗirde allah azza wa jalla yukhriju unasan min aslabihim fa yadkhuluna al islama imo yaltinde yimɓe ɓe tawata ko yaltuɓe e maɓɓe e keeci maɓɓe ɗin kamɓe tigi on sati ɓe daroɓe naata islam no wadde hande sa yehi wona amérique ma a yehi wona france ɗo par ce que france no jeeya e leyɗe ɗen e nder europe leyɗe ɗe tata ko ɓurɗe ɓittinande julɓe ɓe koɗo ɗum e ɗum muɗum no woodi hande yimɓe ɓe tawata ko jiyaɓe e leydi maɓɓe ndin ta ko ɓiɓɓe leydi ndin jonnaɓe nationalité ɗe ta ko ɓiɓɓe leydi ndin tigi allah azza wa jalla faamina ɓe diina tawa kadi na faamugol diina tum ɓe faama sunna laaɓuɗo on tigi ƴetta ɗon e nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe ndaara ɓe tawa ɓe wawata wuuɗiɗude ton e on sunna ɗon ɓe waɗa hijra yantaqiluna min baladihim ila baladin islamiyin firaran bi dinihim la talaban li duniyan na ɗaɓɓugol aduna siko aduna ɓe faala ka maɓɓe toon ɓe lutten ɓa faalaɓe aduna ɓe no dogude ɗo ɓukkoyo e diye woɓɓe maya e muɗum woɓɓe lumba tawayaɓe kamɓe ma dama innama yuriduna al akhirata ay aljannata kamɓe hiɓe dogude ɗen leyɗe ɗon buldan al kuffar ɓe ɗaɓɓita leyɗe ka tawata hiɓe mari ka ɓe rewa allah azza wa jalla ɗum waɗi a nani yimɓe ɓen no wowla piiji heewɗi lanɗo si laamike mo ko mari tanaji o ko mari tanaji si tawi allahu no walluma himo tertoduma e diina ma kam aray andu hiɗa e nema molanama kono lanɗo ko o moƴƴi e sengo aduna wo ko yanyani on piiji aduna yankoji wo si o ɓittinani on ka sengo diina moɗon ngara on woni e tana ganda sino famade mo par ce que kamɓe ton na ko lamɓe maɓɓe ɓen ɗettete exemple mum fi gollangol yimɓe mum donc sengo aduna on hiɓe yanyani ɓe si a nawni ma si a mapike ma sa waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo ñameteji ni e ni e ni kuran ɗum ɗo e ɗum ɗo laawi ko yimɓe woni wullande ɗo kon kamɓe non no saakika maɓɓe kono ko honto alhaali on woni ka sengo diina hiɓe ɓittinana e sengo diina maɓɓe kan hattirde ɓittingol par ce que wona france ko hunduko président maɓɓe on tigi min minani ɗum ɗo o wowlu mi nani ɗum président o maɓɓe laami kon hewon ɗo woko macron o wi'i wo ka maɓɓe kamɓe france ton kala non diina ka jokkuɗagoy sa waɗi shi'ar diina ko ɓuri e fanɗude e maɗa si a yehi ka administration maɓɓe a gollata ko be yahatamande diina ala e ma mana muɗum si a yehi ton tawi ko a sonnajo hiɗa waɗi tiggam haysi tawi ko fularum waɗɗa yo taw tun alamande islam no e makko si a yehi tanke kun ka hoore ma a gollata si a yehi kadi hiɗa waɗi jolokowal maɓɓe salibu nasara a hewtidi e maggal a gollata woko be yaha tawa mande diina yiyatake ma ko innirte oɗo koye kaɗo diina jeya oɗa koye kaɗa diina jeya wo fiisi tawi kala arɗo e maɗa ara o amata wowlangol ma haaju makko o par ce que sinanu siko a julɗo o ari o tawima kanko ko chrétien yo o yimande islam e ma o amay wowlangol wo bil axe kadi julɗo si tawoyi oɗa ko chrétien jo
yo non so tawi a wuuri e sifaɗen ɗon leyɗe ɓe wi'iri alhaali on ɗum e hoore ɗum ɓe inni buumiiɗo waɗɗo hijabu nayo yaltu yaha e liye public ji ɗi leyɗe ɗe tawata ka lekkolji kadi ɓe innete ko obligatoire be naɓa ɓiɗɗo ma ka lekkol naɓamo ka lekkol kadi ɓe jannamo piiji ɗi islamu harmini o janne par ce que ɓe jannemo ton innamo allahu wodaka woɓɓe jannemo ton innamo wonde ko wiyete ko gorko e gorko yo yiidu mbaldi debbo e debbo yo yiidu mbaldi no dagi ala elle ɓe jannaɓe ton ko honno zina gerdete ɓe jannayɓe ton par ce que ɓe mar ton woɓe jannayɓe diinaji ɗin fof jonon ko honɗum woni on hadafu maɓɓe ɗon wo jannugol ɓe diinaji ɗin fof ko fii ukkugol e haqqille kañum jannganakuɓe ɓen wondewa diinaji ɗin fof no selli sa yiri oɗa kaɗa diina ko ya accu moɗum oɗa kadi sa yiri mo kaɗa diina ko ya accu moɗum koye goto kala mon respectu diina oya kan hara hay goto aywinali diina oya kan yo noon andetta ɓiɓɓe ma ɓen naɓata ko sifa ɗum ɗon ɓe woni janngude daroɗa inna walillahi alhamd menen meɗen e newende ga on to newende nde woni onon ko newende aduna yankore nde daaruɗon accuɗon ɗon newende lahara yankore nde honɗum waɗi si tawi kamɓe ɓe tawata ko ɓiɓɓe leyɗe ɗen ton ka tawata sifaɗe leyɗe ɓe ɓittinirana noon ɓe dogude ɓe ara ɓe wakkili argol afrique ɗo ɓe ndaara leydi ay ɗen ñannen ɗo goɗɗo no dila wonɗo pari o wihi mo faala darde no waɗira hijra o ara lagine ɗo honno alhaali o woniri woɓɓe no dogude ɗo ukko ka ndiya ya halko si a woni e leydi lamɗon fiiɗi hara kuran alaara ko buusi huɓɓinto hara laawi ala haysi ko honɗum tigi de si allahu walli on diina moɗon kan no hisi a ala jannude ɗo darsuɓe inna ɗe defte ɗo jangatake ɗo ɓe ala sakkade inna ɗe ɗo defte natata e ndi leydi a ƴawataɗo e khutba ɓe inna sifa o khutba to wata fillo a udditataɗo duɗal ɓe inna duɗal ngal koyo ferne ko nandi sifa ɗiɗo piiji a noddinay sayi nde faalaɗa nde waktu heewi siɗa faala waɗa e microji mi andaɗi jelu an hiɗa wuuri e ɗum ɗon hiɗa jannirde kadi no faaliraɗa yimɓe ɓen no ɓornade coñci diina islam ha wallahi ɗum ko nema molnaɗo on noon jama on andi ɗum ko nema o ñande ɓe hatti ɗum yo allahu dandu en ɗum sino heewi e leyɗe ɗe tata na façon deftere wo natata ɗum laare misra ɗo égypte e hoore mum siwana a yaltuɗo azhar haraɗa mari shahada azhar a jeyi udditude duɗal ngal ande ɗum fijirtaka heɓuɓe ɗum ɗon ɓen haray ɓe mari woni sabu molanaɗo si ɗum wawa sina ɗum ɓe fijirta ala samakal cheikh aboubacre woɓɓe go iwrno yaman jannganakuɓe cheikh mukbil mari bindi moƴƴa kono ɓaɓe hewti misra ɗon tawi ɓe ala shahada mo tawata ko azhar ɓe newnanaka jannugol illa auladahu ɓiɓɓe maɓɓe ɓen tumɓe jannata ɓe jannganaku noon himmi yaari kam maɓɓe dolle tawi ko honɗum ko ɓiɗɗo maɓɓe on ɓe jannata on ɗon ɓe annda so tawi mo janngude hari azhar e siko ɗum ko on ɗon finata yimɓe ɓe kamɓe ɓe susta gandal no woodi kono ɓe susta wolde no sayi yimɓe no wulna ɗo kuran ala laawi ala ɓe ngala ñamude jama on taw kamɓe taraku alladi yastahiqu lahum wa yajibu alayhim an yatawakkalu alayhi thumma tawakkalu ala makhluqin kahum nasibami man ta'allaqa shay'an wukkila ilayhi yimɓe ɓen acci hoolorgol allah azza wa jalla ko lamɓe ɓen ɓe woni hoolorde memminande kala o wannale en hunde kaari si ɓe wanno hunde kaari si ɓe wanno hunde kaari jama on joni ɓe itti hoolorgol maɓɓe ngol allah azza wa jalla sara nun kamɓe yimɓe ɓen tawakkalu ala allahi azza wa jalla haqqa tawakkulihi arayno naɗo wonde ngan parce que qulubu haula'i almuluk bayna usbu'aini min asabi'i rrahman yuqallibuha kayfa yasha allah azza wa jalla ɓerɗe ɓe lamɓe fof ko hakkunde kolli makko ɗiɗi hara ko kanko fewtaynoɗen wullitoɗen e muɗum toroɗen mo yo fewnu ɓe o moƴƴina alhaali maɓɓe on harayno naɗo wonde ngan kono jama on la yaziduna illa la'nata alayhim ɓe ala e ɓeydude sina huɗugol ɓe taske tum moƴƴo sen ɗetti misal 2010
oɗo lanɗo laami buyi huɗi mum woniri noon haa 2013 élection kadi waɗi ɗo kuddindin ɓeyda aroy 2015 élection waɗi kuddindin ɓeyda ɓaawi o barage ko onno ko kaleta on tigi ari woɓɓe goo no huɗude allahu waɗu barki o barage par ce que o barage wona waɗirede ko campagne ni no barki wi'e makko sikku no yoni jama on fo anda no yoni jama hatta al ana bi barage ji wonali memminede rewɓe no huɗude barki allahu ta ɗum laato asisi ɗum ɗo laatike joni ko ɗum ɗon o daroroyto en no waɗay 3e mandat ma waɗay 5e mandat heno alhaali joni noon huɗama haa ko cuuɗi ɗi wonali ɓeede cuuɗi wonali ɓeede joni noon si yimɓe ɓeydi kuddi ko no ngadi habbiɗe par ce que heno ko yimɓe famali ko lanɗo si lanɗo a toranike mo moƴƴere o moƴƴi ko innete lanɗo no moƴƴi ko yimɓe ɓe o laami ɓen ɗum andoto si a huɗi lanɗo kadi o huɗama kuddi makko ndin koye ma o ɓorata ni na e goɗɗo goɗo ana leɗɗe ɗen o yahanta ka burure wana pelle ɗen o yahanta ka burure ko yimɓe ɓe o laami ɓen koye ɓen o ɓorata kuddi makko nin e hoore mum jama on tanke ɓe jokkali laawol ngol ardiɓe moƴƴuɓe ɓe wonno e muɗum wallahi e yi'atane wele afiya abadan ko be yimɓe ɓen jaɓa tertade ɗi laawi ɓe heferaɓe ko ɓe woni en addande ɓe jogi to laawi ko ardiɓe moƴƴuɓe ɓe wonno par ce que en heɓataɗo lamɗo bonɗo mo tata ardiɓe moƴƴuɓe ɓen heɓa alsifa mum heɓotako ɗum noon ko sa jangi sira anda ko si a jangi sira anda o ɗettiɗo joni sifa hajjajin ibni yusuf as-saqifi hirsayno yimɓe no marno hayloɗe ƴiiƴan hara ko ƴiiƴa yimɓe hajjaji fayɗa hay hiwri mo sina allah o faabi ma o hirsete le wuri di e sahabaɓe wuri di e ɓeya en on no wiyete anas ibni malik ne wuri di abdullah ibni umar en e ko nandeɓe woɓɓe goo wi wonde hajjaji e zaman makko nde wondeje o julnayno yimɓe ɓen subaha 4 raka'at hara sahabaɓe yusalluna khalfahu ɓe susta luttude ka suudu na jeejon ko imma ara juula si a gayni ya hoddoga ka suudu fuɗɗitoɗa ma juula ka suudu si ara kono so yeƴƴitike o haynaki ma ɗon sina allah o faabi ma aray amruka intaha sahabaɓe arano yimɓe ɓen dogi ari tawi anas ɓe wi ene anas a yi ali ko hajjaji woni huwude jama on ko anas ɓe maki isbiru fa innahu la ya'ti ala nnasi amun illa walladhi ba'dahu sharrun minhu sami'tuhu min rasulikum sallallahu alaihi wasallam maki munye ko ɗo yiwɗo arata yimɓe ɓen hitande siwana nden hikkande ɓawo ɗon ɓuray bonde e ɗi feƴƴude nden hatta talqaw rabbakum ha nyande hawroyɗon e joni men ɓe maki ko nelaɗon mi naniri ɗum alayhi salatu wassalam karmo koɓɓen ko ittintini ɗon ɗo ko duuɓi jeɗɗi ko imam mahdi aroyta kon e muɗum ko ɗum ɗon ɓe ittintini ɓe maki ko lutti ko ɓa ndaare tulleɗe luttuɗe ɗen ko nafsu shay'in na ɗo tum lette misal France ɓen no Sarkozy kelɗa ka ɗum ɗon halki ɗum halkori yi'ugol kala goɗɗum go kadi ari laamiɓe ɗo ko awa onno o go Holland ɗum ɗon kadi laami ɗon ɓe wi ɗo kadi moƴƴaali on ɗo waɗi wulen on ɗon kadi ko jelwanno manda o gotum ka ɓenni gasata kummakoro wun ɗo wari kul laamiɓe jikku hay joni mo jokkodir mi anda ko gilet jaune ka ko honno kun ɗo kadi kun harniɓe tef leyɗe ɗen fof ko ni Amérique ndaare buusiwal ko arno ƴewno ha tigi tigi tawi ɓe ɓittoringal ngal ɗon dirti Obama on ari kun ɗon faamin kini kun hawtindira e fof tawi ko naafi kun ɗon kadi alhaali makko yeyi giɗo kadi kolli ari giɗo noon gi harniɓe tef kaɓe won ɗon hande ɓe giɗi hande konno ɓe sertirta e maggi
ala gine ɗo to ko ni ndaru kadi leyɗe wonɗe sera ɗo ɗe sa ndaari ɗo Sénégal Abdoulaye Wade na o ɓennoɓe faalaka yo yew o yeyi oɗo laami Macky Sall laami ɗo waɗi madda goto tum Abdoulaye Wade ko ari nde ñande na dolle yimɓe yaltuno a sikkata kamɓe wino men faalaka ma iwɗo oɗo kadi ɓe dari ɓe wi ɓe faalaka élection o waɗi ɓe yaltini résultat o gañi hoɓɓe yalti ka laahi ɓe fuɗɗi bugade kaaje fuɗɗi wadde ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo on ɗon kadi ɓe inni ɓe faalaka Côte d'Ivoire ɗo nafsu shey koni alhaali kala arɗo si on ɗon yehi ɓe innay ko kaari si on ɗon kadi ari ɓe innay ɓe faalaka on ɗon misal daɓɓal pot se ndetti wano sifa Gambi Yaya Jammeh jikki on ɗon ɓe darino ɓe inni ɓe fof maɓɓe fayda siwana yogaɓe ko be o yaha ko be o yaha ko be o yaha ɓe addani mo ɗon hay militaire si o yahali ɓe mulay mo o immi o yehi arnoɗo wino laamade on o ari o inni ɓe min si mi ari ko min laamorde ko premier mandat on mi waɗay duuɓi 3 taw on tuma waɗen élection ni ga ɗum ɓe jokkiri mo o noon ɓe wino ɓe faala yo ar o ari joni ɓe wimo o duuɓi 3 ɗin timmi honto fodor nde woni ɗo ko wonɗen jonnirde ɗum ɗo wana fi siyasa ko fi hollugol jama on wonde ma si tawi hawri en sikki lamɗo si ari ɗo ko kanko wonata bi ma'ana saabiwal meɗen ngal e newende haray en ɗaynitike ko be jaɓen ko joni min wi'i ko الله عز وجل أوي ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتناهم فيه أنكو الله أوي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء non gon faal ko be arten e ko salafuna salih be wonno e muɗum to ɗum woni min no jiya e yimɓe ɓe mi mapani moƴƴa ɓeɗo yimɓe winditiɓe ko ɓe nodday ɓe e diina lagine ɗo ɗo mapani hoore am moƴƴa kono wallahi miɗo mapani ɓe ko wonon siko e wowlidiran gonga no fanɗi hattirde fanɗugol wonɓe wowlande jama on ko windi kon kabinde madama yehi ha ko wiyete oɗo siyasa affaire politique on naati hakkunde jama on ha wonti joni asabiyatan affaire leƴƴiyagal ko tawata karamokojo diina kanko ko duwa wonde leñol makko ngon haqiqatan ko kala jokkuɗo alqur'anu sunna kono si tawi goto kala janguɗo joni watti jungande leñol muɗum ngol ɓe tuttay wowlugol ko ɓe wiya koy yo ɓe wowlu e tele hiɓe ɗettidi Allah azza wa jalla ahadi Allah azza wa jalla o wi wonde himo ɗettidi e ɓeɗo ɓe tawata ko ahlal kitabi ahadi latubayyinunnahu linnasi wala taktumunahu on ahlal kitab imam al-hasan al-basri ɓe maki wana al-yahudu wan nasara tundey ɓe maki nahnu aidan ahlu kitabi waɗi noon ma'ana kitabullahi jalla wa ala bal huwa أعظم وأكرم كتب الله أنا قلت قال جوني نداري يؤيد قومه وولي تادئين بمولا من إلا قليلا سبحانه وتعالى نانو أفر سياسة بوليتيك عصبية دون قل كرمكو بن والله ثم والله هارا كرمكو بن derino soso ɓen ɗo janguɓe qur'ana e sunna ɓen ɓe dari ɓe waajiɓe no hani wajorde noon ta ɓe suuɗali ɓe waɗali hay e hunde e waɗugol e ɗiɗi e muɗum ɓe suuɗanali ɓe hay fos wa nafsu shay'in ka fulɓe ɓen wa kadhalika kamanin kaɓɓen ha hewtoy ka fori seɓɓen o alhaali mo wonde e muɗum o waylot par ce que no woodi yimɓe goo ko yimɓe ɓe tawata yuhibbuna alhaqqa idha ra'aw alhaqqa yattabi'unahu wa ya'khuduna bihi
wodi yimɓe goo ɓe yiɗi gonga few si ɓe yi'i tum ɓe jaɓay kono honto wawlaɓe woni on honɗum ukki karmokoje affaire politique karmokojo diina ko honɗum ukki moye affaire leƴƴi yagal ko honɗum kanko honɗum ukki moye ɗum o andani hoore makko goto suɓaki ko jeegol e leñol kaariwol hay goto allahu landaki ɗum allah azza wa jalla fa'ala ma fa'ala fi dhalika bimashi'atihi subhanahu wa ta'ala wa ikhtiyarihi huwa sina ɗum ko karmo koɓɓen duwa surude ɗum kamɓe duwa ombitude ɗum kono woodi e maɓɓe ɓe tata kamɓe tigi woni cokkitude nono wonɓe ono maapini e ndiɗo leydi moƴƴa wallahi maapini moƴƴa allahu wi wonde fatawalla anhum huccitu ɓeɗo ɗuroɗaɓe hatta hinin ha e sa'a woɓɓe goo wiɗo on abdullah ibn abbas ɓe maki hatta hinin ayi yawma badrin woɓɓe goo e karamo koɓɓen ɓe maki fatawalla anhum hatta hinin ay almaut bima'ana ɗuroɓe huccita e maɓɓe yottin tun e maɓɓe ko umminoɗa ko yottingol e maɓɓe ha e sa'a ko wannon mayde nden so nde hewti ɓe anday o wi wa absirhum holluɓe ngolɗo laawol goonga fa sawfa yubsiruna hiɓe saati yi'oyde ko honɗum woni battane on neɗɗo mo tawata ko saliɗo jaɓude on goonga mo ɓe holla ɗum hiɓe saati yirde ɗum gite maɓɓe allahu wi afa bi'adabina ene ɓe ko lette amen ɗen kamɓe yasta'jiluna ɓe woni e hawjirde ɗum ɗo ko daɓɓol kafirin e feraɓɓe ngo jikku maɓɓe ni kala nelaɗo arɗo e maɓɓe ɓe daroto ɓe na fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin addani men ko foduɗa men ko si tawi ko gonga wonɗa o nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe darino ɓe wolani ɓe laaɓiji jeli e feraɓɓe ka qur'ana ɗo tu jom men no jantani en ko fandi o laaɓiji tati kaɓe jantitimo sa'ala sa'ilun bi azabin waqi'in kanko allahu tabaraka wa ta'ala wi wa qalu allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indika fa amtir alayna hijaratan min as-sama'i aw i'tina bi'adabin alim ويبين إن كان هذا هو الحق من عندك فوفقنا لاتباعه والإيمان به أوي بوي فأتنا بعذاب عدم لك آية قوي وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب بوي أو ستابي فقونغا ولتنو تابتي o kamɓe yo addanɓe geɓal maɓɓe ngal ɗo yo ñalande darngal hewtude ko ɗum joomi mi wi afa bi adabina yasta'jilun ɓe kamɓe ko ɗe lette amen ɓe woni e hawjande o pelletle hawjunoɓe ɓen nin suno ko waɗi sen detti misal ɓeɗo ɓe tawata ko ahlul ahqaf ɓeɗo aadinkoɓe nde ɓe darinoɓe wi annabi Hud ɓe wi fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin Allah azza wa jalla ƴiwnuno lette ɗen e dow maɓɓe falamma ra'awhu aaridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aaridun mumtiruna qala bal huwa masta'jaltum bihi kaɓe hayni ke ɗum ƴiwni dow ɓe wi ɗo ko duulere no weɓitinde ni nde ɗo saƴinana en jooni annabi Hud makani ɓen na saƴinande ndiyanni bal huwa masta'jaltum bihi ɗen lette ɗe wiwnoɗon lam fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqina ko kamɓe ni jomi meɗen le o halkiɓe ko mawni fa amma aadun fa uhliku birihin sarsarin sakharaha alayhim 7 layalin wa 8 ayyamin husuma الله فترى القوم السرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية تلت كانك الله عز وجل وهو نبغتي ورودي إنه وانتني مكانك الله سبحانه وتعالى ووجدوا استفهام وتوات استفهامون كو مؤنن أهول ما كل الإنكار وبي أفبعذابنا يستعجلون
ebe kambe ko letti amen den be woni hawjande o wi fa idha nazala si tawi den letti amen tippike bi sahatihim ka galleji mabbe ka tandeji mabbe o wi fa saa ko pellet haray boni dey sabahul munzarina bimbe mo tawata ko mo weti e mudum on kambe beedo jertinabe be sali waji torde ko be jertinako o wi wa ta'walla anhum hatta hin ay kanko Allah tabaaraka wa ta'ala yu'akkid o wi wa tawalla anhum duro ebe ana mu yottin e mabbe ko nelada ko sibe gomdinali an jokkutu yottina ko nelada ko wata mapo fi mabbe hatta hinin ha e sa'a nyande mayde den arani o wiiti kadi wa absir hollube dey odo gonga fa sawfa yubsiruna hibe saati yi'oyde battane kala on neddo salido jokkude on gonga mo be holla kanko Allah wi subhana rabbik o wi senaye tabitani de jomi mada rabbil izzati odo rabbul izza kamo koben be maki wonde si inna ma rabbul izzati si inna ma zul izzati ko fiidi rabbul izzati zul izzati ko fiidi si inna ma zul izza tawi ko faalora ko sahibul izza hara don ko faala ko al izzatu allati hiya sifatun min sifati llahi jalla wa ala anda sifatu wa namma dama sifatuhu tabaraka wa ta'ala ghayru makhluqa la yusamma rabban li sifatihi fama lama عند الله عز وجل يتاك رب القرآن القرآن كلام الله كلام الله غير مخلوق كلام الله صفة الله إذن العزة كذلك صفة من صفات الله جل وعلا وهي غير مخلوقة إذن لا يسمى رب عزته هرع المراد بالعزة وهي التي صفة له والإمام سحنون المالكي عليه رحمة الله والإمام القرطبي بما كرنا ونب لندنو فيكو يوندري فياك أولو آية سبحان ربك رب العزة بما كي ونب نؤرى سإنما رب العزة سيما ولله العزة سإنما ولله العزة حري المراد بالعزة هنا هو صفة الله التي هي صفة ذاته صفة الله التي هي صفة ذاته ولله العزة وكانكو الله ودني تدنغنغل دونك صفة مكو أنفعنا صفة ذات مكو بماكي أما ستوي إنما رب العزة حري المراد بالعزة هنا كو صفة متوتك صفة فعله بمعنى صفة مكانك الله أقول هون يعني كو العزة التي يوزعها الله جل وعلا بين المخلوقات تدنغال كانك الله عز وجل وتجنغال ودنيين ببه صفة نويرنا ولرسوله وللمؤمنين العزة التي عز الله تبارك وتعالى بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فهي عزة ما مخلوقة فهمان وكذلك العزة التي عز بها المؤمنين فهي عزة مخلوقة أما العزة التي يتصف بها فهي عزة غير مخلوقة يقولون العزة هنا هو العزة التي خلقها الله جل وعلا ووزعها بين المخلوقين
العزة التي أعز بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي مخلوقة، والعزة التي أعز بها المؤمنين فهو مخلوق. أما العزة التي اتصف بها فهي غير مخلوقة. إذن سينما ولله العزة، هل المراد بالعزة هنا العزة التي هي صفة ذاته. أما سينما رب العزة كم إمام سحنون بماكي حريئون العزة التي هي صفة فعله، وصفة قول لما كمانا مونو كانكو الله عز وجل تجن دنون ngal don teddungal o wadi ngal hakkone dembe o kanko Allah o moyi teddinde fami mo subhana rabbika senaye tabitani jomi maada rabbil izzati kanko jeydo teddungal ngal dum woni teddungal ngal o tagingal amma yasifuna o laabi o pottitike dendaningal ko ɓeeɗo woni e sifaade ɓeeɗo yimɓe heferaɓe ɓeeɗo yimɓe sherkeɓe ko ɓe woni wowlude e hedde makko. o wi wa salamun kisal woni kadi ala al mursalina e dow ɓeeɗo nelaaɓe ɓe dendaningal maɓɓe. Allah azza wa jalla sallama ala jamii al mursalin. ko ɗum waɗi neɗɗo julɗo no hananma ida zakarta nabiyan min al anbiya أو ذكرت رسولا من المرسلين أن تسلم عليه. ساوي النبي إبراهيم على الأقل ويا عليه السلام، ساوي النبي نوح على الأقل ويا عليه السلام، ساوي النبي آدم على الأقل ويا عليه السلام. ربنا تبارك وتعالى سلم عليهم كان كتيجي جومي ميدي وي وند وتركنا عليه في الآخرين. يونو أنكدي ما دام أنت من الآخرين إتو حتر دي إتقول كونك الله عز وجل ترك عليهم نفذه. أنا النبي إبراهيم بجوك هاجم، النبي موسى بجوك هاجم، سلم عليه فإنه نبي فإنه رسول من الله عز وجل. والله تبارك وتعالى سلم عليه، أنت في دورك فسلم عليه. وي والحمد لله دنا قال يتوجدن تبتني مكانكو الله رب العالمين جيدو تغورنن دندني قال ميري جيدو تغورنن دندني قال ميري ولو كرمكوب ماكي دون نو جيا e konelano alayhi salatu wassalamu be annirano ko be makeno e nokkeli di tawata o nokkeli si ɓe jooɗinoke e majji nono jeeno e ko ɓe sakkitotono maako e jonde. no imam al-Qurtubi no eggi hadisaje e tawata ko arɗe fi muɗum kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam si ɓe jooɗinoke e jonde hewti ka ɓe immo ɗiɗo no jeeya e ko ɓe sakkitotono maako ɗe. no hadisaje ɗe ɓe janti ton ɗen goɗɗum ɗum ko qawlan bi ma'ana amran ko yamirore woni ko ɓe waɗi, goɗɗum ɗum ko fi'lan golle woni ko ɓe waɗi. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalina alhamdulillahi rabbil alamin. ɓe maki wa ja'alu kamɓe ɓeɗo heferaɓe o wi kanko allahu wa ja'alu kamɓe ɓeɗo heferaɓe ɓe waɗi baynahu hakkunde makko wa baynal jinnati e ɗiɗo jinnaji nasaban eyrugol. walaqad o wi mi wondi gomɗi alimatil jinnatu jinnaji ɗin ɗi andi innahum wonde pellet kanɗi jinnaji ɗin la muhbarun koɗi tawoyteɗi e nder ɗeɗo lette makko. subhanallahi senaye on wodanimo kanko allahu tabaraka wa ta'ala tabitanimo amma yasifun e dendanigal ko ɓeɗo woni e sifade ɓe askintina e makko. o wi illa ibadallahi siwana ɓen jiyaɓe makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala almukhlasin ɓe tawata ko laɓɓinaɓe ɓen ɗum woni jiyaɓe makko ɓen e jinnaji ɗin ɓe tawata ko laɓɓinaɓe ɓen ko ɓen woni tawoytake kalette. o wi fa innakum pelletno onon wama ta'buduna e dendanigal ko wonnon e rewde kon ma antum on wonalidi alayhi e dow ngol ɗo laawol makko kanko allahu bi fatinina ko on majjinayɓe illa man huwa siwana on mo tawata salil jahimi ko natoyowo e ngeɗo yite jahim. alay kaɓɓen
ɓe wi'i wama minna ala e amen dey menen hay e goto illa lahu siwanano wodanimo maqamun nokkure nde tawata darorde nde tawata ma'lumun ko andana wa inna pelletino menen la nahnu ko menen tigi as-saffuna woni ɓemɓe tawata o saffinantoɓe allahu tabaraka wa ta'ala rewamo wa inna no menen dey la nahnu pellet ko menen tigi al-musabbihuna woni ɓe tawata ko wonɓe subbonginanade allahu azza wa jalla ɓe ala e taƴinirde allahu wi wa in kanu o wi ko pellet ɓeɗo heferaɓe arabuɓe ɓe latino kela yaquluna hiɓe wi ayno law anna indana sinno noka amen nun dhikran waaju min al awwalina immorde e waajuji ɗi tawata ko ɗi ɓeɗo aranɓe ɓe okka lakunna me woni pellet men latotono ibadallahi jiyaɓe allahu almukhlasina ɓe laɓɓinaɓe allahu wi fa kafaru bihi nde waaju ngun arnoɓe ɓe yeddingu kono fa sawfa no saati ya'lamuna ka ɓe andata ko honɗum wonata battane maɓɓe e joddi maɓɓe eɗen golle maɓɓe no o wi walaqad mi wondi gomɗi sabaqat aditike kalimatuna kongol amen li ibadina wonande ɓen jiyaɓe amen almursalina nelaɓe ɓen innahum pellet no kamɓe lahum ko kamɓe tigi almansuruna woni walleteɓe ɓe wa inna ko pellet jundana nguɗo konu amen ɓe tawata ko gomɗinɓe ɓen iwtere ɓawo nelaɓe amen ɓen lahumul ghalibuna ko kamɓe tigi woni folayɓe ɓe o wi fatawalla anhum ɗurno e ɓe hatta hinin ha e sa'a mayde maɓɓe wa absirhum holluɓe tungoɗo gonga fa sawfa no sati yubsiruna ka ɓe yi'oya battane on saliɗo oɗo gonga afa bi adabina e ɓe hara kamɓe ko lette amen ne yasta'jiluna ɓe woni e hawjanne o wi fa ida nazala si tawi ɗen tippike bi sahatihim ka galleji maɓɓe ɓe tawayde wonde fa sa'a boni sabahul munzarina bimbi mo weeti e muɗum ɓe yimɓe jertiniraɓe lette allahu ɗen ɓe sali wajitorde o wi wa tawalla anhum ɗurno e ɓe hatta hinin ha e sa'a mayde maɓɓe wa absir holluɓe oɗo gonga fa sawfa no sati yubsiruna kaɓe yi'oya battane on neɗɗo mo tawata ko saliɗo gonga o subhana rabbika senaye tabitani jomi maɗa rabbil izzati kanko jomiraɗo ngal ɗo teddungal ngal o senditi hakkunde tagore makko nden amma yasifuna e dendangal ko ɓe woni e wowlude e makko sifaji ɗi tawata ko ɗuytiɗi wa salamun kisal woni alal mursalina e dow nelaɓe ɓen ɓe dendanigal maɓɓe walhamdulillahi dendangal yettoje ɗen tabitanimo kanko allah rabbil alamina kanko jeyɗo ndeno tagore laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal